Pozdrav svima, kako ste? Ja sam Uroš, dobrodošli u još jedan video. Dok se vozimo uz Drinu, iskoristio bi da napravim rezime celog putovanja. Dakle, iz Novog Sada smo krenuli za Perućac i tamo proveli jedno popodne i prespavali. Sljedeći dan smo nastavili ka Trebinju, a zapravo nam je u glavi bilo samo more kao prva krajnja destinacija, sljedeća je Bihać. Kako nemamo mnogo iskustva sa ovim putovanjima, čitaj da nam je ovo prvo ozbiljno putovanje, držali smo se dogovora da prelazimo oko 300 km po danu. Iz tog razloga smo do Pelješca putovali 2 dana. Od Trebinja do Vignja je bilo oko 3 sata vožnje, pa smo popodne iskoristili da se provozamo po poluostrvu i nađemo vidikovac Svetog Ivana. Sljedeći dan smo se malo odmorili od vožnje, otišli u Kučište da se kupamo i popodne išli na kitesurfing. Sljedeći dan nam je bio rezervisan za odlazak u Bihać. Tu smo imali nekoliko opcija. Jedna je bila da se vraćamo ka Dubrovniku i idemo autoputem, što bi bilo preko 400 km. Druga opcija je bila da idemo trajektima preko Korčule do Splita, što smo i uradili. U 5 popodne nas je trajekt iskrcao u Splitu i krećemo se vožnjom. Nemoj ovo da mi rimuješ, molim te. U Drvaru nas hvata mrak, počinje kiša i kvari se vreme. 2 dana smo planirali da ostanemo u Bihaću, da odemo na Željavu, Plitvička jezera i obiđemo Bihać. Produžili smo ostanak u Bihaću da bismo otišli na rafting. Posle raftinga hitamo u Banja Luku, a sutradan se vraćamo na Perućac. I to nas dovodi u današnji dan. Prvi deo dana smo iskoristili da se sa dedom provozamo po jezeru, malo pecamo i ručamo. Napunili smo rezervoare u Bajnoj Bašti i krećemo kući. S obzirom da je 5 sati i da će nas sigurno uhvatiti mrak, a mi smo 10 dana na putu i već malo umorni, odlučio sam da izađemo na autoput kod Lajkovca. I namjerno kažem da sam ja odlučio zato što je Jovan veliki protivnik autoputa, možda zato što je prošli put ostao bez goriva, ne znam. Put preko Debelog brda i Kapije Podrinja je odličan po pitanju prirode i krivina, ali je jako nezgodan zbog prljavog asfalta, zemlje, šljunka i rupa. Autoput ne predstavlja problem za motor, vetar mi ne smeta, pa posljednju deonicu nisam ni osjetio. Pauzu usput nismo pravili, stali smo na pumpu kod Stare Pazove da popijemo kafu i osvežimo se pred kraj.
Ovo je bila prva naša ozbiljna tura, dugo smo je i planirali. Ovo je zapravo i razlog zašto sam polagao za motor. Putovanja, avanture i dobro društvo su mi bili u glavi kad sam hteo motor. Uz sitne izmene plana videli smo sve što smo hteli. Mnogo mi je drago što se nije desio nijedan incident, pad, udes, čak ni probušena guma. Drago mi je što sam uspeo da snimim bar deo svega što smo videli i da napravim neku priču. Pre svega da meni ostane, a i da je podelim sa vama. Stigli smo u grad i vreme je da se rastajemo. Posle ovakve ture definitivno nisam imao želju da se vozikam po Fruškoj gori, pa je ovo i nezvanični kraj sezone. Bilo je par sitnih vožnjica, ali ništa specijalno. Uskoro će doći lepo vreme, pa ćemo opet sesti na motore i krenuti u nove avanture koje ću definitivno snimati. Do tada nam ostaje samo da gledamo snimke od prethodne. Ako vam se sviđa ovo što radim, podržite me lajkom. Ako imate bilo kakve primjedbe i sugestije, pišite ih u komentarima i zapratite kanal kako biste videli kad izbacim novi video. Hvala vam na pažnji, ćao!